Laku kita tuh mak rapu bogo sunakianakan inde baranak longkena leatu mutu siang baralamba mo silo le baranak daute kipwa kota beta skor kamo inde inan pak papanganan Nenek Lian Pak Kanto sungguh binasa, Nenek Marwan Salwampa, Bapak Yandi Tete Talu, keluarga almarhum Nek Velda Lampio. Ya. Oh ini Nek ya. Ya, ultim semua nih. Patah. Tutup tenotam di palan itu dagan karawan nampai. Tolong tak perhatikan telah yang ada mengaku keluarga Nasang, yang saya tongkot tak mengaku keluarga Nasang, tolong tak tertibkan itu kendaraan. Ini akan diatur lalu lintas mi macet. Ya tega aku maka nanti sebagai pembina kemasyarakatan di Kecamatan Sanggala Utara. Kada tongan niat tondo disaratan tongan nikah. Indela langkah tongan ni lalu maluan ni. Ini dengan tempon dan nenek.
ina aturan todolona todi kota bunga domai tetongkonan siang balamba sibar kubarana iko orang totopo persumbangan tentang dia lupa bamanitnya bilang siang motobrimo pada langgan tesulona padang pada endek timatan alun sanda tiumba baba nalembang pada rolo kompentu tuan lit susi kalugu makale tento bentuk sarang kallo nanuruan si porong mani naranan lokon roera nanti murante sarong nanti yang tadi kamu bayu siele na salomre parenu dono sangkalamba na balu sunirapa tinti paongana na turu palimping kalua solaloko tangkau ganan todi po parang dena tondok di potang dan napang neon terus siarang rokote ulubaba tibang kolola kemisung si suluan rokote terampak tiap palen noli lagi mandiri ka kupokada laku tulen dam tapiro rakata ulamata para kamadanta langani siang baralamba susito sanita tolang banten toma tolong Bali Surarakna lepongan bulan Bombong bulanna tanah matarik galuh Pada manarindi joge jatuh muhane alloang hina Daerah nasali tinaran patasik kulla mangka tapelendo Tiumba pada ngadiran tepal Siayo kalamba si barung barana Bantara negana pada ngadilu Pak den dena bambana wara Tanda tangan randang mare kore basan Dan nala tambang pada ngadilu Tangan nabiringi maungka kalong Dan nala kurra manapa bambana wara Tiumba pada ngadiran tetiku Ribebo untuk tirandu talinya larana suling dimula warna masetan ngana tungkun pantai sampai lainnya tungkun anak tungkunan malabi tumendan pawangan tunan nangapen balabaran lantelili na hinding daun ikut usapan kuah-kuah siang baralamba si baru barana angga tu tiranduk barana lungkena padang rileatu tung tarana kadang dan paleleana arruan tu di potau bunga alloina untuk rimba kapayo-payo lan lili dari daun nindung sama buah tungkon duka pantarisan makalaina angga to sangka taran loro petayani sangka pengkadioan untuk perandangan dan palelean anak rampan di lino tutuan di posangka batu hari di perandangan batoto dan palelean tiumba lamai de tangga tondo kolili lembang na padang rileatu tungkon duka pantarisan makaraengna taruk turiyangna paturalangi nyumai padang rilangda patendengna kuali basi
pangluluan na ampang lumuran lamay lili na padang rilampio diniumba pantarisan makarain na pangluluan na siya pong songgo ilimbu lamay padang rilimbu todo ko isaya tumitang patutulun laku ba wanalin ba kami ang uli ito dibantu ko na mobil itutuan uli silo lebarana rendo tamateran tegalua tidukun tamate Bandung kalonaran bantara nagana bali surarakna barang di Indonesia pangloloanna bombong bulanna tondok di Nusantara pada di Jakarta tungkasanganna lilikna tondoko to Betawi sia yo kalamba si barung barana pantara nagana padang dirandal lagi pangloluanna lelean nuran kikuat tondok rongkok toda tondok kalebuk batu laparan tondok malong poma sapi makam pipi bayi tona tiumba padang dirian boloko tondok topa bulan tondok rongkok toda teta lambi tanete batu laparan tondok pembasean loli pangeteran tidak Todi po tahu bunga Unindo panggalan gala tumanun rara Urata balayan siaru umpol pangen tasiloro kekate kalian makdandang Na talanak inde tongkonan si baru balana Silo lebarana ilang tial lo totemo lanti tulla dirande lulangan Langan naloloan inde Thomas sola duai siang bananamba dau telakian lalong Susi tolabo natakin sudidilan diawakna bayak komba rimatanna napa petangkian lagi napa taru tubatara pula barana nasung kalamba na pasiosongan pasakena puang matua rapa na dokumumpa tuntong ni patululalan ni pate tekalapanan tarang positun tua angan sinar de panaya karampuan tawas solanasang kakendelan tadi domairi kitimang maong murang tang piselo kita apa balai mata lo tangpungan kanan tuh mana yo kanan
tuan pa pagkaman ko na ini besok ini penayang Suleng karena nanti bayang mak dan bintuin mak paran-paran tu nakaharap pa garuk ka ampulen bang disangka di dalam dang palelean kikwa ko inde tauriatan nun kada situru marasa nung palimbong maya-maya kalopak nalibu sanda kasale kumpatasik kasiasi sakya di tanah tua tanah karok suleng karara tamas solanasang kumako din na supa tapo upa paraya tapo paraya napo kamun tutang tipik di batang di kaleta napo baya katang tilasi di tondon tu batang sa na pumasake tuara tama napo madaling dingi batang di kaleta laun tongkon niya loleko na undi sungi kula sumulena pedao barana longkena leatung marasan silo le barana daw telakyan lalong nakikuha upo siya miki si Tirolindo sundun siya miki si Manta Pirupa angga anak kanadadian kong sunakinakan Tomas Soladuay labi talangan si pamatuwa induk diyong sang kapuran pangan si pabano karurungan diyong sang pelambaran boru nalaki kuala bayu sile na dodo sang kalamana ke diyong mukan lamang aku kumba lamang oretan datinaran kami toma raputal lang ang katumempunan nao kumua makamban tu tangki-tangki lambi na masir di mana pak tu tangki karatuin na labi na kanatemai sorongan sepu tanggung nisa tangan nampak tanggung pemaranga panglisuan na rantean tuyo labi na kanako kinako uno ko ki mani situ tang situru mo bayu sile ta unisong ki mani tang si pododo mododo sang kalamata tabani madi obatin takang kanan di matu upe inawa na toro mo pakundun boko nenek patang dewaka dio tondon to batangka anak ikua dio mai kami to mak rabutal lang ang atong mempunan nao taruk turiang nate tongkonan to kumua mintu na katang palambihan katang paukuran kiko dak dikak tawan ni madi obatin gak takang kanan di matu upe inawa sangadina tontong laki palimbong rokko suling kalalatan nene laki patasi ke dio moriwan malahbi tabelan na kita pantaran ng kapande paliut pangloluan na takdong kaisanan to manaran undasi ko kanalin pang to pande unda rumah kasilanan koli-koli to nene ditumpuiran na dikala apakatang pakapilalan na langan ura tak balayan siya rumpolo paminta si roro kita kay kalian makdanda pandang si ulangan na kitontong mak palimbong rokko suling kalalatan mak patasi ke dio moriwan malahbi na kali malabi talau kalau inatang salah kalau na tondon to batang talau bori natang salah bori den na siya upa na sundun langan dulok na upo pendaunan na te katongkonan tala ilang tiran te kalua tatontong sang kutupan nenek sang bukiamburan tontong kali butal lang rara di talau tua kan nenek nemon pulo ala kututang si piadiran tang si tirotoyan na tipo tabi tapatanan rampak tali ngaduan tatapali dan suling sio kata na kamdio santungi sangarara ta nakak diri ti bulawan ni pak gantian bulawan ta inde sangayo kalamba aku inde baru barana saksi turusan saja karena keluarga almarhum Nek Singara keluarga almarhum Nek Singara ni liatung pak kaparan rampo untan data sekira ramakaban to dinggulan ibu kutang si pederan tu tumatang ke suruh lau pasunduk ki katongkonan indainan namoro alang langang ki masalialang sitaru lantang ina namoro langang ki masalialang situru inan namoro bisa sola inan namoro 2 sitaru nasang siturusan saat yang karena seri saltan diayu yumai Bandung mempatu mali tutun kaboro lakos siapa Pak Nasandra la tongkon ki lantang nomor 20 latong koki mesalialang situru lantang nomor 20 selako 20 napa sang situru sang saat yang karena Papa Maili siapa Papa Ana Maili damai pau era batu mempatu mali tutun kaboro lakos siapa Papa Nasandra latong koki mesalialang situru
alang lantang nomor 20 serko 20 napa sanksi terusan saat yang karena Yodi Pasar Baru Mempatu Mali Tutun Kaboro Lakos siapa Pak Nadedi belah tongkong kimes saja lamuni semua kambunosane situru lantang talung pulon kasera serako 50 nana sanksi terusan saat yang karena neata ampang basi tutun matang kesuru lau pasunduk ke katongkonan la tongkong kimes saja lang situru la ina nomor misa serako nomor 2 Sitarona sanksi terusan saat yang karena Siane Seren Pak Gasingan tutun mata Mempatu Mali tutun Kaboro Lako Siane Beni Rakende Kimes Salialang Sitaru Lantana Siane Beni sanksi terusan saat yang karena keluarga Nenek Angel Siane Nenek Angel Jumai Nabire Papua Mempatu Mali tutun Kaboro Lako Siane Devon la kende kimes salia lamuni semua kambunosane si turu lantang talung pulong kasera selako 50 nana sanksi terusan sangat yang karena keluarga Papa Devi Bebo Mempatu Mali tutun Kaboro lako siane Devon la kende kimes salia lang si turu lantang talung pulong kasera selako 50 nana sanksi terusan sangat yang karena keluarga almarhum Nenek Singaran Leatung Pak Kaparan tutun matang kesuru la kendeki misalia lamuni semua kabunosane si taru inan nomor misa seloko nomor 2 sanksi terusan sangat yang karena Papa Risto siapa Pak Risto yang Jakarta Mempatu Mali tutun Kaboro lako siapa Pak Juang la tongkong ki misalia lamuni semua kabunosane si taru lata talung pulong kasera seloko 50 nanan sanksi terusan sangat yang karena keluarga almarhum Nek Panggara Tagari Bebo Mempatu Mali tutun Kaboro lakos siapa makna dia la kende ki mesalialang ni semua kabunosane si taruh lantang talung pulol kasera selako 56 sanksi terusan saat yang karena Bapak Virgin Indeliatum Mempatu Mali tutun Kaboro lakos siapa makna Mike la kende ki mesalialang ni semua kabunosane si taruh lantang talung pulol 2 selako talung pulong karua sanksi terusan saat yang karena Papa Gilang Tagari Bebo Mempatu Mali tutun Kaboro lakos siapa maknarian lakende kimes salialang ni semua kambunosane si taruh lantang talung pulong kasera selako 56 si taruna sanksi terusan saat yang karena batu kasih terusanna majelis gereja jemaat Indeliatum Rampon tanda tasik kira ramakambat turing bulani bukutang si pereran tutung matang kesuru la kende kimes salialang si taruh inan nomor misa selako nomor 2 sanksi terusan saat yang karena Persatuan Kaum Bapak Jemaat Indeliatum tutun matang kesuru la pasunduk ki katongkonan kende kimes salialang si taruh inan nomor misa selako nomor 2 si taruna sanksi terusan saat yang karena batu pawai matana Jemaat Indeliatum tutun matang kesuru la kende kimes salialang si taruh lantang nomor talung pulong kasera selako 56 sanksi terusan saat yang karena keluarga Nek Gristel Kalolu Lampio tutun matang kesuru la kende kimes salialang si taruh lantang talung pulong kasera 56 sanksi terusan saat yang karena keluarga Nek Sandi to tete Lampio tutun matang kesur lalangan kimes salialang si taruh lantang talung pulong kasera selako 56 sanksi terusan saat yang karena anak Sene Aldi to tete Lampio Mempatu Mali tutun Kaboro lako Mama Lian la kende kimes salialang uni semua kambunosane si taruh lantang talung pulong kasera selako 56 sanksi terusan saat yang karena keluarga Agung Yomai Makassar Mempatu Mali tutun Kaboro lako Dedi la kende kimes salialang si taruh lantang talung pulong kasera selako 56